Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-working president jong kaseng Congress, kakong amperin lengdo, hene kasngi habaya keren bad unong sanhima, halor ka jingkeren ki samla ba mi na kaseng. Bahaba ki sokpot kila mi na kaseng, balay kimbo no syurut, bat ngap no habaya day bat ki khat arngut ki MLA. Nakaliang kakong amperin, kalaong baka Congress kaladawa, ban pendu no ia ka jinglong MLA. Syusyu kakong amperin kala pensyay, baki syembet ya kaan, kabala ailat ya ki banbu. Bat ban penyan ha kalenti kababiang. Syusyu kala ongru babaro la ai tiket da kaseng Congress, la penjob ya ke election da kaseng Congress. Kakong amperin kala ongru bakani kadai ka politics, bat kaseng kadai ban pen halor kani. Haba upat ba udang tieng ya ukorona, upat ba udang yapja. Ginong ya lampat kidang ya pendek por hakakam ka bomday. Kalau nggak tenat Cibuan ban ya sengawi ki beliau bagi sedang kenroi pat balai ba ngipan disqualification yaki. Dah kaba yang aban coba kita jingkelingi isu syembet ya katakaan kaba ailat yang bangin bo ya competition nakalenti kababiang hakajaka kababiang bangin ong ba habaya pi la ai tiket da kaseng kongres la penjob ya ke election da kaseng kongres la sponsor ya pi da kaseng kongres bat kum kaseng kongres la dang UI bakalenti kasya hakaan ngi hapan shim ya kata kalenti bat kane gede ka politics ngi hap ban pen bakadai bandon ke disiplin ka banpet baka ni kejela ka jungi ka nong syulek kai drama lenter lembang ka politics upat ba unang yapja upat ba unang sakma upat ba unang ting yang corona mangi pada kinong ya lam ngidang ya engage ngidang penlepor hakini kikam kipam don nong rim airu ngi kum kaseng ngi hapan syim ya kasenjang haba kalenti kasyak